دما خوش به بینرین هجای رو هفته چله 2022 جه روژان جه روژا اینی بویا رو گشتانین هری سرکه او هری بالکشین لسرانسری جهانی رو دانه اما حول بدن دنابا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جارکن دما خوش به بینرین هجا لکازاخستانی بلانچوه ایریشین پولیسان یا لسر خوابشان دیران گیران به حتی نها 26 کس هاتنه کشتن و بیتری 3000 کس جه هاتنه بنچاف کرن هیزین روسیه ینج بو پاراستنا سازین لشکری و حکمت جی لناوا ولاتن سر کمار کازاخی جبو تبساندنا چالاکین پروتستی فرمانا به هشیاری دکارم بکشن دارای داران. بهزاران کس لقادان بون. جبو پیک آنینا داخوازین خواه به پولیسان را کتن ناوا پفچونه. لکازاخستان خو پیشاندانن جدودی چله و دست بکری باجار آلماتی شوتاند. هیزا لشکری یا به پیشنگی روسیا جی بربوالات و ریکتیه. رایدارین کازاخستان راگهاندن که دما ایرشا سرخوا پیشاندانن لآلماتیه ده 26 سوجدارین چکدار هاتنه کشتن. هروها 748 جی بریندار بون. هات راگهاندن که هجمارا کسین هاتن بنچاف کرن بیتری 3000 وزیر نافخوی کازاخستان بالکشان سرویه که 18 اندامین هیزن اولهیه جی دشر و پفچونان ده جیانا خواه شدستانه. Настоящие террористы, нам хорошо известно, они бесчинствуют в настоящее время. سرکومار کازاخستانی قاسم جومرت توکایف گوت لولیت نظام دستوری بگشتی پیک هاتیه. قاسم جومرت توکایف دازانین کو اپراسیونن لدیجی کسین کو بی وکت تروریست بناف دکه و دوام بکن. توکایف گوت من فرمان دا کو بی هشیاری بیداین بین کشتن. سروکومار ادعا کر کو تروریست هنجی خساره ده مالان و لدیجی ولاتیان چکی بکارتینن. توکایف ده پیاما ده تلویزیونا دولتی دا وشاندی دا خوازا پشتگیریه جره خستنا پیمانا اولکاریا کولکتیو CSTO یا به پیشنگیا روسیایی کر. دنا واویر خستنه ده روسیا، کازاخستان، بیلاروس، تاجیکستان و ارمنستان هنه. CSTO راگهاند کو لشکر هزکه آشتی پارێزن و سازین فرمی و لشکری بپارێزن. کارکر انشاءات ین ساوله یه 58 سالی جه آژانسان نوچیان فرانسای آفا پیرا آخوی و دیار کر کو هیزن اولکاری گلل خو پیشان دیران رشاندن و گوت. مکسن هاتن کشتن دیتن. دجارکی ده نیزی 10 کسان مرن. خو پیشاندانین دوی چلج بر بهابونا نرخ سوتمنی دست پیکری دناوا دمکی کنده لگلک باجارین ولات بلاو بو. پشتی خو پیشاندانان حکومت تورین مدیا جواکی، تلگرام، سیگنال و واتس اپ جمداند. هروها دمال پرین نوچیان جی هاتن گرتن. تیراگهاندن کو اف دستوردان پشتی سرخابونا جیکیتیا سوویت یا سال 1991 و حتی نها بویارا هری بخوینه. نور سلطان نازاربایف ریوبر دامزرینر اکونیزی 30 سالان ولات بریوبر ده 2019 دست سروکاتیه بردا و لشوناوی قاسم جومرت توکایف هات هلبجارتن. نازاربایف 81 سالی
تیوی کو دف ji serokatiyê berda jî di rêveberiya welêt de xwedî bandor e. Bilê zext û tundiya hêzên in Kazaxê li ser xwepêşandîran di qada navneteweyî de jî ji nêzvetê şopandin dewletên Yekbûyên Amerîkayê di wextekê de ku hêzên leşkerî yên bi pêşengtiya Rûsyayê gihiştin Kazaxistanê ew hişyarkîro got pêwîst e mafê mirovan neyê bin pêkirin her wiha netewên Yekbûyî Ingîlîstan û Fransayê jî bank li hemû aliyan kir ku aloziyê kêm bikin. Li Kazakistanê ku xwepêşandan berfireh bûn, hikûmeta welat daxwaza piştevaniyê ji rêxistina peymana ewlekariya kolektiv CSTO ya bi pêşengiya Rûsyayê kir. Bi hatina hêzên CSTO re êdî metirsiya asta tundiyê wê zêdetir bibe jî derket. Wezareta Derve ya Amerîkayê ragihand ku ew ji nêzik ve çavdêriya şandina leşkerên Rûsyayê dikin. Berdevkekê wezaretê got, Amerîka û bi eşkereyî hemû cîhan wê bişopîne ka binpêkirinên mafên mirovan heye yan na. The Department of the Treasury, for example, has issued general licenses. Berdevkê Wezareta Derve ya Dewletên Yekbûyî ya Amerîkayê Ned Price jî helwesta welatê xwe ya li ser bûyerên rû didin eşkere kir. Ned Price diyar kir ku Amerîka û hemû cîhan hemû binpêkirinên mafên mirovan li Kazakistanê ji nêz ve dişopînin. Price di daxuyaniyekê de ragihand Amerîka hişyarî daye Rûsyayê ku saziyên li Kazakistanê neyên kontrol kirin û teqez kir ku cîhan her binpêkirina mafan ji nêzik ve dişopîne. Berdevkê Wezareta Derve ya Dewletên Yekbûyî ya Amerîkayê got, Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û bi eşkereyî hemû cîhan wê çavdêriya her binpêkirina mafên mirovan bike. Neteweyên Yekbûyî, Îngîlîstan û Fransa jî bang li hemû aliyan kirin ku xwe ragerbin. Di alozya li Kazaxistanê de careke din hebûna rêxistina peymana ewlekariya kolektiv deng veda, ev rêxistinkiye ji kêpek tê armanca xwe çi ye û çawa di krîza leşkeriya heyî de destwerdanê dike, me ji were bersiva van pirsan hemû berhev kiriye û di vê nûçeya dosyayê de jî amade kiriye. Piştî hilweşandina fermî ya Yekîtiya Sovyetê di sala 1991 de Rûsya, Kazaxistan, Qirgîstan, Tacikistan, Özbekistan û Ermenistanê di pazdê gulana 1992 didiyan de li rêxistina peymana ewlekariya kolektiv CSTO îmze kirin. Di vê peymanê de zêdekirina hevkariya navbera endaman û pêşxistina polîtîkayên li dijî xeteriyên hevpar heye. Çarçoveya qanûnî ya peymanê di 1994 de ketmeriyetê. Di sala 1999 de avahiya rêxistinê hat avakirin. Piştre Azerbaycan 1993, Gürcistan 1993 û Belarus 1994 tevlî peymanê bûn. Özbekistan, Azerbaycan û Gürcistan di sala 1999 de bi hinceta pirsgirêken di pêkanîna peymanê de dawîn endamtiya xwe anîn. Rêxistina ku di 2002 sazîbûna xwe temam kirî bi peymana nû ya ku di wê dîrokê de îmze kirin veguherî îtîfaqa leşkerî. Endamên rêxistinê yên niha Rusya, Kazaxistan, Qirgîstan, Tacikistan, Belarus û Ermenistanın. Rêxistina ku armanca wê zêdekirina hêza leşkerî û siyasî ya welatan e li Asyaya Navîn û Qafqasya di navsaziyên çalak de tê dîtin. Tê diyarkirin ku yek ji sedemên damezrandina rêxistinê pêşî li bandora NATO ya li welatên wê bi taybetî li Asyaya Navîn girtine. Serokatiya rêxistinê her sal ji aliyê welatên endam ve bi dor vegerî têkirin. Ji bo şopandina hêzeke leşkerî bo welatekî di vêberî her tiştî dema serokatiyê vê mijarê bîne rojevê. Bikaranîna hêza leşkerî ji bo parastina endamekî CSTO bi yek dengiya serokên welatên endam pêkan e. CSTO par mudaxeleyê krîza Qerebaxê ya di navbera Azerbaycan û Ermenistanê de nebû.
دوی دمی ده پرسن کو چما خالا چاران آ پیمانا ارمنستان نهاد جیب جی کرن در کتبون پیش. سرک وزیر ارمنستانی نیکول پاشینیان د دسپیکا پفچونه ده سری لرخستنه ندا. پشتی کو آذربایجان د بهار 2022 دیان ده 1000 لشکر شاندن سر سینور جسی STO آلی کاری خواست. لی اف داخواز هات رد کرن. نها جاره کدن بشاندنا هیزه لکازاخستانی ره CSTO دروژه ویده. بلیم به سودانی دوام بکن لسودانی هر روژا در باز دبه انجام داربه لشکری یا لسودانی گرانتر دبه دوخوا پیشاندانین بیتری دمه هانکو دوام دکه جمرا کسین کو جیان خواه جیدز داین گهشت شیستان لولات روشا آلوز جی دوام دکه. دوه سه کسین دن دوخوا پیشاندانین کل باشرین جداین لسودانی هاتل دارخستن ده هاتن کشتن. بوان ره جمرا خواه پیشاندارین کو روژا پیک آلینا داربه لشکری یا جوتمها 2022 و حتی نها گهشت شیست کسان. ده داخوانیا کمیتیا بجیشکان آن ناوندیا سودانی ده هات راگاندن که ده خوابشاندانین بحری و امدورمانی ده هری داوی سی خوابشاندارین دن هاتنه کشتن. کمیته دیار کرد که افکز جسری سنگ و پشتا خواب هاتبون آرمانش کرن. 25 جوتمه لسودانی ارتشی به فرمانداریا عبدالفتح برهان داربه پیکانیم. هرچی قاسی 21 مجداری برهان و سرک وزیر کارهاتی گرتن عبدالله حمدوک پیمانک امضا کرده بشی لی داوی ده خوابشاندان نانی بون. هری داوی حمدوک جه استفای خوراگهاند لی هینا جه لولات خوابشاندان لی جه داربه دوام دکن. واریانت اومیکرون به لزا خویا بلاوبون جهان وگراندیه بریا 2 سالی ریخستنا تندرستی یا جهان جارکت دن بانگا هشیاری کرو گوت واریانت اومیکرون و نیا داوی به ویروسا خواه دوگوهر او و به واریانت نوش جارکت دن در بکه به پیشیامه ریخستنی بانگا کارآلینا درزیان جارکت دن دوباره کرد. ویروسا کرونا یک کود داوی 2019 و کت جیانا مه باندوره که زیده لتواهی جهانی کریه. سال 2022 دیانجی بن سیا ویروس ده دست بکر. ریوبر گشتی ریخستنا تندرستی یا جهانی تدرس ادنم گبریسوس دی یکمین کنفرانسا چاپمنی یا ساله ده به پسپورین تندرستی یین جهانی ره لناوند ریخستن یا لجنیو جیویا. Happy New Year. The dawn of a new year offers an opportunity تدرس آدنم گبریسوس آنی زمان کش دستپیکا در کتنا ویروسی و حتی نها هری زیده هجمارا بویرین کووید 19 هاتنه تومار کرن. گبریسوس دیار کر که واریانت اومیکرون لگوری دلتای خواتی باندوره که کمتره نماز دمنوین درزی بکارانین. ریوبر گشتی ریخستنی وها گوت. وکی واریانتین بری اومیکرون تندرستی مروان خطر دکه او دکوژه. اومیکرون باندورک توسونامیه چه دیگه پرزو بلاف دبه و باندوری لپرگالین تندرستی لچار آلی جهانی دیگه تدرس ادنم گبریسوس دست نشان کر که نخوشخانه جبر اومیکرون تو جبونه گبریسوس بانگا و کویا بلاف کرن و گهاشتنا درزیان لناو ولات این جهانی دوباره کر. We are in this pandemic together. We will get out of this pandemic together. سروکا تیما تکوشینا ریخستن یا لدیجی کووید 19 ماریا ون کرکوه دست نشان کرد که همو درزین هی لدیجی واریانتی لسر پرسین ده دربار اومیکرون ده بباندورن. ماریا ون کرکوه تقص کرد که واریانتا اومیکرون بگیشتی درزیلیدان دجوارتر نبو و جاره کدن بانگ لهر کسی کرد که درزیان لخوابتن. کرکوه هشیاری دا که اومیکرون وی نبه واریانتا داوی یا کووید 19 او وها گوت. مخابن اومیکرون وی نگوهارتویا داوی به پیشوچون دوام دیگه. واریانتا اومیکرون جهانی بویه سدما کو گلک ولات جاره کدن تدبیر ندیجی ویروس تونتر بکن. لأوروپا و آمریکا هجمارا پیکتین ویروس جدما دست بکه و درکتنا و زیده تر بو.
روزانه رکور نوین درباره پیکتین ویروس ده تین تومار کرن. لیمنی شری بیتری 7 سالانه دوام دیکه نها لباشو روشلاتی ولاد جاره کدن گربویه ناوندا شرجی حریما شب آیه هیزن یمنی راگاندن کو به پشتوانی کوالسیون عربی وان حریمی نو جبن کنترول حوسیان درخستنه. هیزن توگایا گاینتسین ارتشا یمنی لحریما شب و بلاوونه. لگوری نوچه چاپمنیا حریمی هیزن یمنی حریما الدبابه الدماء اتیق کنترل کریه. هر وها سیگوشیا السایدجی هاتیه کنترل کرن. حریمی نافبوری پشت شرکت دجوار هاتنه کنترل کرن. هیزین کوالسیون عربی یا به پیشنگت عربستان سعودی جی دی ایرش ده به ریا آسمانی ایرشین دجوار لدجو حوسیان پی آنین. نهاجی ارتشا یمنی بری خدایه بشا و سلان یادکه و با کروش آوی ولاد. پارێزگاها شەبوە ji hevde bajaran pêk ku navenda wan atake. Şebwa bi rûbera bêtirî 47,000 kilometre çargûşe parêzgeha siyemîniya herî mezin li welatê. Şebwa ku bûye şahadê şerê leşkerî û siyasî 2017 ji aliya artêşa Yemenê ve ji bin kontrola Hûsiyan hate derxistin. بلریات و تهران کم جیبه داخوازا داوی لآلوزیا نافبرا خود بینن لگوری به تفجر دکن. وزیر کار دروی ایران حسین امیر عبداللهیان دیار کرد که هفدیتنین به عربستان سعودی را به آوه که ارینی بیجده دیچنو گد ام جبو تکلین دیپلوماتیکین به عربستان سعودی را آمدنه. وزیر کار دروی ایران حسین امیر عبداللهیان ده هفپیوینه که خویال گل چاپمنیا قطری ده تکیلداری دانوستاندنین به عربستان سعودی را دوام دیکه آگاهیدان. عبداللهیان دیار کرد هفدیتنین به ریبریا ریادیره به آوه که ارینی پیش ده دچن اوها گد. ام جبو تکلین دیپلوماتیکین به عربستان سعودی را آمدنه. عبداللهیان دازانین که نونرین ایرانیین تشکیلات هفکاریا اسلامی وید دمکه نیزده وگرن باجار جدای عربستان سعودی او افتشتانی زمان. ev yek gaveke giringin. Di xala çareserkirina pirzgirêkên li Herêmê de em giringiyê didin hevkarî û danûstandinên bi Erebistana Siûdî, Tirkiye û Misrê re. Abdullahiyan hişyarî da welatên Herêmê yên ku biryara asayîkirina bi İsraîlê den û wiha got. Em cîranên xwe hişyar dikin ku bi rejîma Siyonîst re biryara asayîbûnê nedin. Ev şaştiyeke mezin a stratejîk e. Berdila yek ya جبو و شاشتی جیوی او بدن. اگر می‌خواهید نگرانی شما در موضوع هسته‌ای گوهرینا اف هوا د نوا سالین داوی ده هر تم یک جمجارین سرکه نقاشان بو د نوا سال 2021 کان ده جی کاراساتین خوازایی اف یک جارکه ده نشاندا شواتا دارستانان یا ل ایالتا کولارادو یا دولتین یبوین آمریکا زیانک مزن له هرمی کریه جبر شواتی 513 میلیون دلار زیان له حرمی بو نزی 1100 آواهی جی ویران بونه. دنوا سال 2022 ده یک جوالاتین کو هری زیده شوات لی پیک هاتی دولتین یک بویی ین امریکا بو. زیانین جبر شوات جی هر کودی چه گرانتر دبه. پشتی لیکولینین زیانین درکتی کل هرمین بولدر کانتی یا ایالتا کولورادو بداوی بو برپرسان دست بیا لهرما دنور و بولدر کرن. برپرسان داویا لیکولینین خود تخمینین دست بکی ین زیانا درکتی اشکره کرن. برپرسان گوت شوات هری کم 513 میلیون دلار زرار کریه و نزی 1.9 خانی و آواهی هلوشیانه. برپرسین ولایتا بولتر گوتن جمارا گشتی هلوشینا خانیانه. زیانا هری مازن لباجارین لویسفیل و سوپریر و در دوراوی هات تومار کرن.
لکولینر هینجی هول ددن کو دیار بکن کا چی بویه صدما شواتا دارستانه یا کو بو صدما به هزاران کس جمالن خود در بکوین و بری خو بدن هریمن به اوله. بسپورت بیجن جبر گوهرینا آف هوایی و بویرین به ویرنگی زیده تر ببن. شواتا به ناو مارشال کو سی کانونی لایالتا بولدر دست بکر به باندورا بایه کو ده ساعت ده 169 کیلومتریان لز پیشتکه و بلاو بو. او یک جی بو سدم کو ده دمک کنده گفیل جهن رولشتنه بخوا. د شواتا هری مزن آدیروکا ایالتی ده لباجارن لویسفیل و سوپریره نزی 34,000 کس جبو جهن اوله هاتن و گوهستن. شواتا کلقاده که بقاسی 2500 هکتاری به باندور بو پشتی سیروجان به بارینا برفی بداوی بو. ها دیار کرن کو ده خباتین رزگار کرنا کسین کو پشتی شواط وندابونه ده هستین جنازیان هاتن دیتن. هینا جی دو کس وندانه. برنو چین مل بر بداوی دبن حتی روشا دوشمی من دناوا خیر و خوشیه ده هر شاد و بختار بود.